Yego, reka tubifuze kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, turabashuhuje n'ibiganza byombi. Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Hari abo ari mu gitondo, hari abo ari nimugoroba, hari n'abari mu ijoro hagati, hari n'ahari ku gicamunsi, ariko turaje dukurikije amasaha yacu dufite hano muri Nord Kivu. Turi mu masaha y'igicamunsi, donc ndabona ko turi mu masaha y'igicamunsi. Turajeho kugira ngo tubahereze amakuru uko bw'ibyiriwe nuko bimeze kugenza amagingo yangaya. Turababwirira hamwe imirwano ikomeje kubera mu misozi ya Minembwe ndetse na za Murenge. Turababwirira hamwe ibijyanye na patro wa sosiyete imwe itwara abantu bita Mapasaka. Iyo sosiyete ikora mu mujyi wa Goma, ariko ivana abantu mu mujyi wa Goma ibajyana Bujumbura, abandi bajyana Kigali, birashoboka, abandi bajyana za Tanzania. Patro wayo ubungu bamaze kujya mu mazi abira. Abashi bari kwibasirwa nabo cyane, babaye nk'abanyamurenge hejuru ya Bertrand Bisimwa. Ni Bertrand Bisimwa? Bertrand Bisimwa, ndamya ko ni umushi. Noneho abashi mu gihugu cy'u Burundi bamerewe nabi hejuru ya Bisimwa, bavuga yuko nabo ari abanzi. Murabizi yuko Uburundi navuga ko ari umwanzi ukomeye n'ubundi wa Alliance Fleuve Congo 23. Turarebera hamwe n'ubundi uburyo imirambo ikomeje kuba myinshi hariya muri kiriya gice. Tunarebera hamwe n'ubundi ibivugwa ku basirikari b'u Burundi baza kurwanira hano muri Congo, uburyo bashyingurwa, kuko ni ibiziga byinshi, ni imirambo myinshi ikomeje kugaragara muri kiriya gice cyariya muri za Minembwe. Ubona ko n'ubundi bashyingurwa mu buryo bubi, tunarebera hamwe n'ubundi uko bivugwa hariya na za Wazalendo. Reka tumanze twarebera hamwe uko bivugwa na za Wazalendo muri kariya gace, tunaza rwose mukurikirana neza uburyo byitwaye ku mirongo y'ubugamba mu bice bigiye bitandukanye. Hano yabivuze mu Giswahili, ariko turaza tubishyire mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ngo kwa kifupi mkubwa, ngo muri make mkubwa, donc umuyobozi, ni kwamba jana ngo nuko ejo vita ilikuwa vumbi na jasho. Ngo intambara yari ikaze, yari imeze nabi hagati ya Wazalendo na M23 ndetse na Twirwaneho. Tulipiga adui, ngo twarashe adui. Abo ni Wazalendo bivuga ngo twarashe adui, ngo ariko ngo yaremeye ko intambara ari intambara. Maiti zilisha kuwa mingi, ngo imirambo yamaze kuba myinshi. Ngo mu ruhande rwacu nka Wazalendo tumaze kubona imirambo 19. Yavuze 18, sorry. Ngo abandi benshi twababuze, ngo ntabwo twemeza ko turi buze kubabona ari bazima. Uwo ni Umuzalendo wabwiraga umuyobozi we. Ngo dufite inkomere nyinshi, donc ngo bafite n'inkomere nyinshi cyane. Ngo nta nubwo tunazi ko abo bandi bo twabashije kubura ko turi buze kubabona ari bazima. Nabo bashobora kubabona ari imirambo nk'uko bigenda bivugwa. Ngo saa hizi tuko ngo kuri ano masaha buno, ngo turi Mkunji, niho turi. Ngo amakungo habari ya kweli ni kwamba Mikenge, ngo amakuru dufite y'ukuri ngo nuko Mikenge yose ubu ngubu iri mu maboko ya Twirwaneho M23. Wazalendo wamerudia Mkunji na kando. Ngo Abazalendo basubiye Mkunji no mu nkengero zayo. Ngo kwenye wanasimamia kwa hii usubuhi ya leo, siku ya 4 tariki, ngo kuri uno munsi wa 4 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 2025. Murabyumva? Ngo niho Wazalendo bamaze gusubira ahantu bita Mkunji. Amakuru rero atugeraho nuko Twirwaneho M23 bamaze kubona indi mirambo myinshi. Urikuvuga kano ubundi twamenyaga bira y'imirambo yabonetse kuri za Wazalendo
iri ku ruhande n'ubundi twavuga rurimo M23 na Twirwaneho. Ariko noneho ikintu kiriho nuko Wazalendo n'ubundi imirambo yabo iri kuboneka, murabyumva, iri kuboneka cyane no mu ruhande rwabo bo bakabivuga. Nuba ngo aho M23 na Twirwaneho bari nabo bamaze kubona imirambo igera muri 39, imirambo 39 duteranyijeho iriya 18 mukubita umubare namwe muraza kureba. Ariko hari abandi babuze mu bari kuboneka rero ye bavandimwe bakunzi b'Intare Official, harimo abarundi, harimo FRDC, harimo na za Wazalendo. Ni ukuvuga ngo ni ya mvange ndetse na FDLR nk'uko twakomeje tubibabwira. Ahangaha n'ubundi rero imirwano n'ubundi ni yaya muri territoire ya Mwenga muri secteur ya Tombwe, aho bita Bukunzi. Intare za Sarambwe zimaze kuba bakubitira muri iki gitondo zifatanyije na Twirwaneho. Ni imirwano yatangiye kuva mu gitondo saa moya n'ubundi kugeza amagingo yangahe ikaba ikirimo. Aho bita Barunde ni mu irembo rya Barunde naho imirwano irimo, ariko M23 imaze kubakura Barunde ibakura Bukunzi, iri kuberekeza donc iri kubarenza mu nkengero zayo. Ahandi hantu bavuga imirwano muri ano masaha rero bakunzi b'Intare Official ni hariya bita Birarombiri ngo ikintu cyitwa isasu, ikintu cyitwa ibombe riri guturika, riri kuvuga mu buryo navuga bwuzuye. Ibombe riri guturika rwose ku buryo wabibwira n'undi ati hano hantu ibombe rirahari, kugira ngo tubyumvikane neza tugendane. Ni ukuvuga ngo isasu ririmo. Ikintu kigaragara nuko M23 na Twirwaneho bari kumanuka gikomando, bari kumanuka kigabo, bari gukubita rwose, bari gushwanyaguza kuko n'ubundi n'ikindi kigaragara nuko kugira ngo umukamandazi wo muri Wazalendo we afate umwanya agende abitangaze avuga ati twebwe nka Wazalendo twakubiswe, ati twabuze abantu benshi kugeza amagingo angana turababona, kandi ntitwizeye ko tuza kubabona n'ubundi ari bazima. Sibyo? Icyo kintu muracyumva? Ntabwo tuzi niba dushobora kuza kubabona ari bazima kuko twabuze benshi. Ariko ngo muri aka kanya imirambo dufite ni imirambo 18 ya Wazalendo. Abantu bagakomeza kwibaza abarundi FRDC ubu ngubu ko harimo ibiganiro n'ubundi hano ngo byagiye bibera Doha, bakavuga ko bagiye guhagarika imirwano. Kuki imirwano batayihagarika ahubwo FRDC igakomeza kwataka Twirwaneho na M23? Gusa nk'uko twigeze kubibona, hari itangazo nabonye ryasohotse ry'umutwe wa MLDP Twirwaneho watangaje ko ushaka amahoro ariko ufite uburenganzira bwo kurwana ku banyamurenge bakomeje kwicwa na FRDC, FDLR, FDNB na Wazalendo n'abandi benshi bari mu ihuriro rimwe. Bamaze kubitangaza bavuga ko bo bashobora kwirwanaho bakarengera ubwoko bwabo, ubwoko kuko n'ukwirwanaho bakirwanaho nk'uko banabivuze. Hano bakavuga bati ngo amakuru yizewe nuko abasirikari ba FDLR bari gukomeza guturuka hariya muri kiriya gice cya Ruvungi, donc bari kuza hariya za Ruvungi bakaza za Rubarika na za Remera. Babandi bari barashwanye n'uwitwa Hamada, General Hamada, ndetse bakaza uriya witwaga Jeva amaze kongera kwihuza na Hamada, bakaza gufatanya kugira ngo barwanye abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse kugira ngo muri ideology yabo yo kumaraho abatutsi bakaba bameze gukomeza kwiyunga. Ndetse murabizi ko ejo n'ubundi nk'uko twabivuze FDL zanapfiriye hariya nyinshi, nabyo twaturi kuvugaho. Hariya aho bari baje kwataka ya za Mikenge niho bakubitiwe barahapfira. Za Birarombiri kugeza n'umugingo ayanga haracyarimo isasu. Hariya za Mikenge ho barahapfiriye, Marunde barahapfira, Rugezi naho barahapfira, Gipupu naho barahapfira. Uri kubona yuko n'ubundi bakomeje gukora bya bintu nakwita ngo n'ukwiyehura. Kandi ibyo bangoma nzito bari kuza gukora n'abandi bari kuza kubikora, ariko ukabona ko
bari kuza kwiyahura n'ubundi. Ndumva ko muri kiriya gice cyahariya muri Minembwe n'ubundi urabona ko ibintu bikomeye. Gusa ejo ni umunsi w'ejo, ndamya ko na Kadakosi yahariya muri za Minembwe n'ubundi nabonye bari kuyisoza. Ubona ko yaba abanyepolitike n'ubundi bari kwiyongera muri kiriya gice cyahariya, bari kwinjira muri Alliance Fleuve Congo twirwaneho ma 23. Ubona ko bari kwiyongera n'ubundi kugira abanyepolitike bishobora kuzagira icyo bifasha. Ahangaha reka twongere turebereye hamwe ikibazo gihari. Murabizi ko ari sosiyete, ariko wenda najya hano kuri bino by'abashi nabo bakomeza kwibasirwa. Urabizi ko abashi batwite ngo turi ba muyomba, twebwe abarondofone twitwa ba muyomba, mujomba, muyomba, sibyo? Murabizi cyane niko abashi batwita, kandi muzi inkomoko yo kugira ngo batwite ba muyomba aho byagiye bikomoka. Ni ukubera murabizi yuko burya umushi, umuhavu n'umurega rimwe na rimwe hari igihe bavuga ugasanga twenda guhuza. Murabizi yuko uwungirije Alliance Fleuve Congo akaba na perezida wa M23 ariwe Bertrand Bisimwa ni umushi. Mu Burundi rero ikitwa abashi bamerewe nabi, bari basiriwe, bari kwicwa. Ambwiraga ikibazo kiri hariya mu Burundi. Murabizi ko igisirikare cy'u Burundi cyagiye mu butumwa muri Somalia, naho bagiye bapfirayo. Arambwira ati twebwe hano mu Burundi iyo bakujyanye muri Somalia uba ugiye gukira, iyo bakujyanye Kongo uba ugiye gupfa kandi ukazapfa nk'ingegera. Wumvise turi kuvuga kuri Colonel Aroni nawe waje gushyira n'amabariyeri hariya muri mw'ishyamba rya Rukoko, ariryo rifashe, ni ishyamba rikoze kuri plaine de Ruzizi. Ariko yashyizemo amabariyeri, igare rigiyemo rimwishyura 5,000 by'amarundi. Ni ukuvuga ngo iyo upfiriye muri Somalia waragiye muri wa butumwa bwa UN, umuryango wawe bawuhereza 50 miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi, frais burundais ariko babyita. None ikintu gitangaje hano muri Kongo ni ukuvuga ngo buri muntu waje muri Kongo agomba kwishakishiriza. Baguhereje imbunda, baguhereje uniform, baguhereje amasasu, barakubwira ati ntuzavuge ngo uragarutse ukire, nugeraho ugapfa. Bo bafite ikintu bita ngo ni sac de mort, bahita bakubita muri sac de mort. Nta muntu wemera kurekarama umurambo w'umuntu we waguye hariya, ni ibintu bitabaho. Ni ukuvuga ngo uguye muri Somalia umuryango wawe bawuhereza 50 miliyo y'amafaranga y'amarundi. Ntabwo zinga amarundi n'idolari bijyana gute, cyangwa wenda n'amakongomani, cyangwa n'amanyarwanda, cyangwa n'amashiringi, ntabwo nzingo bimeze gute, ariko baguhereza 50 miliyo y'amarundi. Iyo uguye muri Kongo bagushyira muri sac de mort, bakagenda bakaguhamba ahantu hatazwi muri rya rimbi ry'ingegera. Kuko niba nakuvana muri Kongo bakurekerayo, baragikuguritiraho umukingo, ubundi ibyawe bikarangira. Hano rero uno mugabo ni umushi ufite ni patro wa societe yitwa Mapasa. Bamaze kumubloka, ejo bamufatiye ni mu Burundi avuye muri Tanzania, hano bita Kabanga, ni muri Tanzania. Nuko ngo ni cooperation zakozwe na ambasaderi wa Kongo n'u Burundi uba hariya mu Burundi. Aravuga ati kuko ziriya modoka za Mapasa zikorera mu gice kirimo Alliance Fleuve Congo, c'est-à-dire kandi uriya mugabo akaba ari n'umushi, reka tubibroke nawe tumubroke. Ni ukuvuga ngo ajyana amabanga akayajyana muri Alliance Fleuve Congo. Murabizi ko mu minsi yatambutse bavugaga ko ibicuruzwa byose biva muri Kongo ko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru biri kwinjira mu yandi ma province ayobowe na mama 23 ko bigomba kujya byishura imisoro nkaho bivuye mu kindi gihugu. C'est-à-dire kuri bwa bwumvikane n'ubundi
bw'u Burundi na leta ya Kongo nabo bamaze gushyiraho ko imodoka zigomba kujya zigira ute zishyura, ndetse na bariya ba nyirazo nabo bagafatwa kuko bari gukorera mu gice kirimo 23. Urabona ko ari akarengane siri karengane. Ibyo ni ibintu biriho bakunzi mwagendaga muri mapasakari, niba ari tuka mapasakari mwagendaga mugeza Bujumbura no mu bindi bice, musengera uriya muvandimwe uriya mubose wanyu ari mu mazi abira, arafunzwe yarafashwe. Ntabwo tuzi ngo bagiye kumukurikirana ku biki, bagiye kumukurikirana ntitubizi. Turakomeza dukurikirane natwe tuze kumenya uko byitwaye. Urukumva ko twamaze kuvuga ku makuru yari za Minembwe, ukuntu uko byitwaye hariya Minembwe. Urukumva ko ni ibintu bikomeye, ni ibintu biremereye. Reka twigira n'ubundi muri kino gice cyano hafi ya za Mweso, hari hafi ya za Gatsiro, n'ubundi uvuye hejuru za Jiteni. Mu kanya hamaze kumvikanaho urusaku rw'amasasu, ariko avuga ko ari M23 ibashije gucakira indiri yari irimo za Wazalendo nyinshi irazirasa. Gusa ntabwo turamenya ngo hari abafashwe se, abapfuye se ni bangahe, bigenze gute, ntabwo mubare twari twabasha kumenya, ariko mu gihe tumaze kumenya turaza tubabwire. Bivugwa ko ari Wazalendo n'ubundi bayobowe na undi yitwa Mbitezi, aribo Mbitezi ari na gace karimo Mbitezi na gace karimo Dominique Ndaruhutse, kuko Mbitezi ashobora kuba ari hafi ya za Kazaroho n'ubundi ari gukubitirwa, ariko nabo muri semuse jya umushi umuhavu n'umurega rimwe na rimwe ari igihe bavuga ugasanga twenda guhuza. Murabizi yuko ubungirije Alliance Fleuve Congo akaba na perezida wa M23 ariwe Bertrand Bisimwa ni umushi. Mu Burundi rero ikitwa abashi bamerewe nabi, bari basiriwe, bari kwicwa. Ntabwo nari nzi ko iriya sosiyete ya Mapasa ari y'umushi, ntabwo nari mbizi. Ariko wenda mbere yuko tuvuga kuri ino sosiyete ya Mapasa, hari umuvandimwe n'ubundi ni umurundi, n'umusirikare mu gisirikare cy'u Burundi juste, wambwiraga ikibazo kiri hariya mu Burundi. Murabizi ko igisirikare cy'u Burundi cyagiye mu butumwa muri Somalia, naho bagiye bapfirayo. Arambwira ati twebwe hano mu Burundi iyo bakujyanye muri Somalia uba ugiye gukira, iyo bakujyanye Kongo uba ugiye gupfa kandi ukazapfa nk'ingegera. Mwumvise turi kuvuga kuri Colonel Aroni nawe waje gushyira n'amabariyeri hariya muri mwishyamba rya Rukoko, ariryo rifashe ni ishyamba rikoze kuri plaine de Ruzizi. Ariko yashyizemo amabariyeri, igare rigiyemo rimwishyura 5,000 by'amarundi. Ni ukuvuga ngo iyo upfiriye muri Somalia waragiye muri wa butumwa bwa UN, umuryango wawe bawuhereza 50 miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi, frais burundais ariko babyita. None ikintu gitangaje hano muri Kongo ni ukuvuga ngo buri muntu waje muri Kongo agomba kwishakishiriza. Baguhereje imbunda, baguhereje uniform, baguhereje amasasu, barakubwira ati ntuzavuge ngo uragarutse ukire, nugeraho ugapfa. Bo bafite ikintu bita ngo ni sac de mort, bahita bakubita muri sac de mort. Nta muntu wemera kurekarama umurambo w'umuntu we waguye hariya, ni ibintu bitabaho. Ni ukuvuga ngo uguye muri Somalia umuryango wawe bawuhereza 50 miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Ntabwo zinga amarundi n'idolari bijyana gute, cyangwa wenda n'amakongomani cyangwa n'amanyarwanda cyangwa n'amashiringi, ntabwo nzi ngo bimeze gute, ariko baguhereza 50 miliyoni y'amarundi. Iyo uguye muri Kongo bagushyira muri sac de mort, bakagenda bakaguhamba ahantu hatazwi muri rya rimbi ry'ingegera kuko niba nakuvana muri Kongo bakurekerayo, baragikuguritiraho umukingo, ubundi ibyawe bikarangira. Hano rero uno mugabo ni umushi ufite ni patro wa sosiyete yitwa Mapasa, bamaze kumubloka
ejo bamufatiye ni mu Burundi avuye muri Tanzania, ahantu bita Kabanga, ni muri Tanzania. Ni ukuvuga ngo ni koperasiyo zakozwe na ambasaderi wa Kongo n'u Burundi uba hariya mu Burundi. Aravuga ati kuko ziriya modoka z'amapasa zikorera mu gice kirimo Alliance Fleuve Congo, c'est-à-dire kandi uriya mugabo akaba ari n'umuji, reka tubibroke nawe tumubroke. Ni ukuvuga ngo ajyana amabanga akayajyana muri Alliance Fleuve Congo. Murabizi ko mu minsi yatambutse bavugaga ko ibicuruzwa byose biva muri Kongo ko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru biri kwinjira mu yandi ma province ayobowe na mama 23 ko bigomba kujya byishura imisoro nkaho bivuye mu kindi gihugu, c'est-à-dire kuri bwa bwumvikane n'ubundi bw'u Burundi na leta ya Kongo nabo bamaze gushyiraho ko imodoka zigomba kujya zigira ute zishyura, ndetse na bari abanyirazo nabo bagafatwa kuko bari gukorera mu gice kirimo mama 23. Urabona ko ari akarengane siri karengane. Ibyo ni ibintu biriho bakunzi mwagendaga muri mapasakari, niba ari tuka mapasakari mwagendaga mugeza Bujumbura no mu bindi bice, musenyeri uriya muvandimwe uriya mubose wanyu ari mu mazi abira arafunzwe yarafashwe. Ntabwo tuzi ngo bagiye kumukurikirana ku biki, bagiye kumukurikirana ntitubizi. Turakomeza dukurikirane natwe tuze kumenya uko byitwaye. Urukumva ko twamaze kuvuga ku makuru hariya za Minembwe, ukuntu uko byitwaye hariya Minembwe, urukumva ko ni ibintu bikomeye, ni ibintu biremereye. Reka twigira n'ubundi muri kino gice cyano hafi ya za Mweso, hariya hafi ya za Gatsiro n'ubundi uvuye hejuru za Jiteni. Mu kanya hamaze kumvikanaho urusaku rw'amasasu, ariko avuga ko ari mama 23 ibashije gucakira indiri yari irimo za Wazalendo nyinshi irazirasa. Gusa ntabwo turamenya ngo hari abafashwe se, abapfuye se ni bangahe, bigenze gute, ntabwo mubare twari twabasha kumenya, ariko mu gihe tumaze kumenya turaza tubabwire. Bivugwa ko ari Wazalendo n'ubundi bayobowe na undi yitwa Mbitezi, aribo ni Mbitezi, hari na gace karimo Mbitezi na gace karimo Dominique Ndaruhutse, kuko Mbitezi ashobora kuba ari hafi ya za Kaza roho n'ubundi ari gukubitirwa, ariko nabo muri Semuse babashije gukubitirwa hariya, abenshi barahaguye abandi barakomeretse. Ni ukuvuga ngo mama 23 iri muri Sarongo, niko njye nkunda kuyita, iri muri Sarongo iri gukorera Wazalendo hariya mu ishyamba rya Jiteni. Usaku rw'imbunda rukumvikana. Pinga ikomeje kuba pinga ishobora kuzaba nka Uvira, ariko rero tunibuke ko hariya muri Plaine de Ruzizi Wazalendo n'ubundi bari kurasana. Wazalendo siri Wazalendo bari kurasana. Wazalendo siri Wazalendo ntabwo ni wenda ngo ni mayimayi zose. Urabizi ko mayimayi zifite ubuntu bugiye butandukanye, budumbu bugiye butandukanye. Ni ukuvuga ngo ni Wazalendo n'ubundi bari kwirasanira bo ubwabo, ntabwo wamenya ibyo bari gupfa, ariko nabo bafite umubare umaze kugwa muri iyo mirwano yabo. Ugomba ko nabo ibyabo ntabwo biboroheye. Bakunze ib'Intare Official, waba utari wakora subscribe ku Intare Official, kora subscribe, ubundi usharinge, ukore like, sibyo, kugira ngo ukande nandi kukazogera uzabona naze ngo all, kugira ngo ubone notification zose ikiganiro dutambukije ujye ukibona buri kanya. Kandi none na YouTube iyigirute igihereza notification, igiye ikore commandinga ku biganiro biri gutambuka no ku Intare Official. Bakunze ib'Intare Official rero, ejo niho nababwiye imirwano Wazalendo bari babashije kuza kwataka no mu mujyi wa Goma, basubizwa naho bari bagiye baturuka. Ubu ngubu n'ubundi Wazalendo muri kiriya gice cya hariya za Kibabi, urenze za Kibabi nko mu birometero bigera muri 60 kugira ngo uzagere muri centre ya Rubaya. Muri centre ya Rubaya imirwano n'ubundi irakomeje, iraza Ufamana, imirwano irakomeje.
Wazalendo bakomeje kuza kwiyahura kuri M23 nubwo Wazalendo bakomeje gukubitwa, nuko ngo hariyo naho isasu, ariko nongere mbabwire ukuri yuko centre ya Gatoyi yamaze kuba tombe. Ku makuru mfite marigre wenda ntabwo intare za Sarambwe zizabasha gukoresha mu mitingi, ariko kubera ko hakirimo gutoragura ndetse hakaba ariho na Wazalendo n'ubundi bakomeje kuza kwiripotinga muri M23 bare bakiri hariya muri Gatoyi. Navuga ko Gatoyi itaberemo n'imirwano iremereye, ariko ikintu kigaragara cyane nuko centre ya Gatoyi donc ni centre nini ifite zone de santé, ikagira hôpital général de référence. Uri kumva ko ari centre nini ikagira ibiro bya secteur, harimo n'ibindi biro bijya bitandukanye ndetse n'amashuri agiye atandukanye. Uri kumva ko ni centre ikomeye nubwo ari centre ikikijwe n'amashyamba, ku buryo ubona ko kugira ngo M23 izayikontrole nabyo biragoye. Iyi controle mu buryo donc mu nkengero zayo, kuko hakurya na n'amashyamba, ikikijwe n'amashyamba, urabona ko nabyo navuga ko biragoranye, ariko ndamya nashidikanya ko M23 izabikora kinyamwuga n'ubundi, kandi ibyo ngibyo bigashoboka. Ubu ngubu yamaze kuyigeramo, turaza dukurikiranye yikoreshamo mitingi, tubabwira ngo mitingi byitwaye gutya na gutya, bimeze gutya na gutya. Ibyo nibyo umuntu yababwira, ariko hari amakuru agenda asirikira bavuga ati Wazalendo bamaze kugera Rubaya, kugira ngo bazahagere byabagora. Ni ibintu byabasaba kugira ngo babitekerezeho banabisengere, nubwo amasengesho atabasha kumvikana, ariko ni ibintu bitapfa kuborohera nk'abakunzi b'intare official mwe. Reka dusuze abantu bari muri Gatoyi, za Bufamandu, ariya za Ruke, abantu bari za Bukumbiriri tubabwire ngo nibakomere cyane. Abantu bari za Tongo, ari umuvandimwe nabo nagumbwira ati ngo Bemba ngo kuki ngo ngiye ngo utamvuga ngo udadusuza ngo abantu bari za Tongo. Abantu bari Tongo turabasuhuje, abantu bari hariya za Bwiza namwe turabasuhuje, aho muherereye hose turababwira ngo jambo, ukomere cyane kandi mukomeze gukurikirana amakuru y'Intare official. Intare official ni umurongo ubagezaho amakuru y'umwimerere, amakuru agezweho, amakuru update zako kanya. Ni ukuvuga ngo nta handi mwasanga amakuru buretse ku Intare official. Intare official rero ni wa murongo n'ubundi ya channel twababwira, channel imeze neza. Hano twaje kubabwira kuri padiri mukuru wa paruwasi ya Kigurube muri territoire ya Shabunda, n'ubundi wabashije gukubitwa, akubitwa izakabwana, amabuna aratumba, mwabyumvishe. Nuko ngo muri Shabunda noneho bariyeri ziyongereye mu buryo buremereye, kugira ngo uzave Bukavu donc uzagere mu gice kiyobowe na Wazalendo, kugira ngo uzagere muri Shabunda cyangwa zariya za Kamituga, nuko ugomba kuba umaze kwishyura 50,000 francs congolais. Wareba nabo ukagera hariya mu gashyamba ko bita Nyarubemba, ari naho uriya mupadiri n'ubundi bari bamujyanye, ukahasiga ubuzima. Kuko ku makuru ariho nuko padiri bamujyanye barangije bamwereka imirambo iyaboze, amaskeleti, baramubwira ati nawe urashaka kuba nk'abariya, ati tafuta sigareti, ngo dushakira isigareti rya bahita iryo sigareti rero uko bakwambukeho ibihumbi 22 by'idolari, nubwo wenda nabo bashobora kuza kubishwaniramo, nabo bashobora kuza kubishwaniramo, koko murabizi za Wazalendo ntabwo zijya zikunda kumvikana, nabo bashobora kuza kubishwaniramo n'ubundi. Nibyo mbabwiye hariya muri za Gateku, n'ubundi Gateku M23 bavuga ko ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho hano muri groupement Ikobo, muri chefferie wa Nyanga, muri Pinga. Hari abandi basirikare n'ubundi baba 23 baturutse Bwereusa na Rusamambu, abandi bari kuva za Ruofu bamanuka n'ubundi bose ngo bari kwerekeza muri kiriya gice cya Pinga. Ubona ko Pinga ishobora kuba mu minsi mike ishobora kuba Pinga ya Alliance Fleuve Congo, aho kuba Pinga y'igisirikare cya FARDC na za Wazalendo. Komba ko navuga ko Pinga mu kanya gato rwose ushobora, nkuko ndi kugenda mbibabwiraho, ushobora gusanga ko Pinga yabaye Pinga, ko Pinga yaje kwigarurirwa na M23. Bakunze b'Intare official rero, amakuru dukomeza kuyashaka. Namya ko Machachari ahari n'ubundi nawe yagiye gushakisha amakuru. Urabizi ko twe tuba turi kuri tele,
ni ukuvuga ngo arashaka amakuru ayanyoherereza, mbona amakuru nyamuhereza, ducangacanga amakuru, kandi nawe aho arazira n'ubundi araza afite amakuru y'umwikamire y'umureso. Murabizi ko twe tubagezaho amakuru atavangiye. Hari abavandimwe nahoraga ambwira ati waba ufite ibikorwa byawe ushaka kubyamamaza, nta handi rero ngwino ku Intare Official tukwamamarize. Dufite abantu benshi badukurikirana, dufite amagurupe menshi, kandi kugira ngo umenyekane ngwino ku Intare Official tukwamamarize, ibikorwa byawe bimenyekane. Abari Rubaya, abari Ngungu, abari Kanyabayonga, abari Rucyo Centre, abari Bunagana, abari Shasha, abari Kiwanja, abari Kabare, abari Kicanga, abari Mweso, abari Nyamitaba Muheto, Ruzirantaka, Ngungu, Karuba, abo bose nimuze ibikorwa byanyu tubyamamaze. Kirabirwe hari abantu Kagusa, za Kausa, aho ngaho hari abantu, Gasheberi Masisi Centre, Karehe, Minova, Bweremana, abo bose ni igice Ishasha.